Syarika hamjat nana lam sago hamjat narang nang ang kabo kisi berenya bagi sana tonggo katanya saya gaya masa tongha amar rilis khanya ku amar bagi jala than nang tongha te masa lama nasin ke kongko nogar nang na nai tongdi saya kare ta public ni sum mai ya guys barang na photo shoot khana hati hai mani khorak kami ko tong jata lai kai ko khabar lai barta photo shoot khanyai okay khabar mas talai chu ka en ko khanya ko borak reels da hin tam marok khanyai yang kheta war ni ko naji reels khalet leke bara foto shoot khai tong yang cameraman ji ke yang tek khorok sa kai res khai tong ko kai ko beri kam foto tong ke beri kam nei bedi comment khai ji sao o khorok tam bising ko sabne bisi like khai ne tam bai khai o wan wan sa ko borok edi ba tanga to tam ma ko mang ge ke mungkin taron di suka kana sih kere arot apa iki yang lo reels khai ta lai kya khorok nei khorok se cameraman aji iko wow kia dance kia ta cameraman berat melangjak yang tek khorok se bang don masuk lajak masalah jak nih kok nanti tam berpal dekat masuk kayak ko nanti kok nok karena nanti weather beding jak weather hamil wati mana najak yang nok kosong tong yang wati rawai tong mana guys ini yang go kayak wayak koi ko sating kisah tong ruko yang kuai sadigi ayang digi bawa karena tiko reels kali telah jauh kate kerja aji ko tam guri gesa guri wesing yang nabong dol muni suka yang nabong dol muni mong kira kita ka kita kamera mente muni mong jak na nasing ge beting sai khenga binam sama nih kaham dong ka ngata mama guri se guri man kai kana guri ada kana guri wa kana dong kan kan nong sang kana dong kan tong ko bang ni. A few moments later. Hari go ongkha iko wati wana kya pura salthangka iko yang nokho somsuka seng wati wana kya tang thanglai sinai nogo yang lama bobo bilai engko khai tongkha एक बेरा सनों सुका लामाते लाइ लायै डिस्टार्ब इंजाब कुबराक सालबा थाङा फायमानि ओमफ्राय जों खालायसिनाय इ क सिनि मटो बाइक साइकेल बाय अब अरसे जों
চারজনা ভাই নানি গেলে সেটা কটো বরক সেটা বাইক বই ফান করে খাইখিকা আর সে তিনজনা কালাই সাং ভাই চারজনা খাতে চাকসি গাই নাই tong di ini nih blog sejarah tinggal situ